शनिबारका वावैगु बिहिबार डेन्जङ 1497 मसिके कोरोना संक्रमण 457 मा डिस्चार्ज थप चिन्नेमसित नेपालले नापाखुसी कोरोना या उपचार या लागि प्रयोग याना चोंगो वासया उत्पादन सुरु पशुपति डेगा व लुम्बिनी संग्रहालय चाकेटा तयारी मा छन्त लुमंका चोना या पिटबोजा ख्याली जुजु मदन कृष्ण या मा लुमंकला बादे या नि खुदा या मिसाया त शागुदो पनि न्याद लिपा छमेसित जोन पृथ्वी राजमार्ग या धादिङ खण्डे थासे चल पाल्पाना चल वया न्याम बेपत्ता स्याङजा चल छिखे छि गुमन नाप छिमसित नि ज्याद लिपा 11 नम्बर पिलर लुट चिन डेकेको भवन गनला आकना पिन्ट छुनो सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी छ नाप थो भिडियो लाइक याना जिमिको थो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन अन याना दि थका मन्तुना जना